Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Iako je ljeto i običajno je da u ljetu pravimo neke lagane kolače, voćne kolače, ja znam da ima i onih koji nisu ljubitelji voćnih kolača, pa iz tog razloga ja ću danas praviti holandske šnjite. Jedan predivan kolač i ja vjerujem da mnogi od vas naći će malo sličnosti sa London štanglama. Pogledajte u nastavku kako se rade holandske šnjite. Za ove holandske šnjite ja ću najprije umjesiti jednu podlogu prhko tijesto, a za to će mi trebati 170 g brašna, 30 g kakao praha, 75 g šećera, 160 g putra ili margarina i 4 žumanjka. I dodat ću jednu kaščicu ruma. Ovdje imam tepsiju 20 x 30 cm, pa ću ovo tijesto rasporediti po podlozi. Možete i razviti, međutim vrlo lako se rastanjuje, tako da ne morate uzmati oklagiju. Ja ovdje imam 100 g pekmeza od kajsija i 50 g otopljene čokolade. I sad ću to spojiti i to će biti moj premaz. Morate samo to brzo raditi, jer kad otopite čokoladu i ako je još topla vruća, brzo se steže. I to ću sad premazati preko ove prve kore. Znači sve se peče odjednom. Sad mi ostaje još samo da izmutim smjesu za fil i možemo staviti peći. A za fil će mi trebati 4 bjelanjka, ona što sam odvojila. I 150 g šećera, ali najprije ću malo izmutiti bjelanjke da se zapjene, pa ću dodati šećer. Sad kad ste umutili čvrsti snijeg, dodajte 150 g mljevenih badema, tako kaže originalni recept, mada sam ja vamo pomiješala i bademe i orase i lješnjake. Tako mi je bilo nešto ostalo, pa sam sve pomiješala. Kad ste umutili ove orase, lješnjake i bademe, dodajte 50 g otopljene i ohlađene čokolade. I to je to, gotovo. Ako imate sve namirnice u kući, jako brzo se radi. I ja vjerujem da i vi vidite sličnosti sa London štanglama, pošto ti neki postupci su vrlo slični, naravno drugačiji, ali slično. I sad ću ovo premazati. A odozgo pospite ovima listićima badema ili nasjeckanim bademima. Uglavnom, cijeli ovaj kolač ide sa bademima. To sam sad ja malo umiješala. Rernu ključite na 180 stupnjeva Celzijusa i ovo pecite jedno 20-ak minuta. Moje holandske šnjite su pečene, naravno sad ću kompletno ohladiti pa nasjeći. Kolač se ohladio i naravno sad ću pokušati, ja najviše volim da izvadim iz tepsije. I vratit ću nazad. Obično se sječe na kocke. Sad možete vidjeti kako izgleda, vidi se taj sloj čokolade i pekmeza.
I zaista je predivan. I evo, dragi moji, ovo su moje holandske šljite. Ako ste ljubitelji tradicionalnih kolača, da bude puno orasa, čokolade, onda vam ja svakako preporučujem ovaj kolač. Hvala vam što ste pogledali ovaj video i što ste redovno uz mene. Do sljedećeg druženja i ja vam želim svako dobro.